Good morning. Welcome kada kayo amin. Dagitay haantay kaparokyaan. Atay first mass at nagaputi Quezon City. Diya kamo no sa dino nga parte ti US. May dadim magas. Tata adapay taga Dasol Pangasinan. Adapay taga Saudi Baksayan. Adapay nakasubli dagitay Bangged, taga Bangged, awanan ti Gangganad dadtoy dan. Kada kayo amin nga nagaputi sabsabali nga parokya. Welcome kayo latta, apo nya. Adda napanak ng bless ti may sa lugar. Jakpay kayat nga tandaanan day tang lugar nga napangkunang blessan. Kadagay agasawa. Awan ti taga dijay kanyada napandalaeng nagbalay ijay. Therefore, ti kakabagyan da nga agpabless, nga may maki-osyoso kada makipangan, naggaputi sa bali alugar, nagsasarak dita alugar. Haan nga dito ayan tayo dayto, han yung mga tuntunan nino sa dino, taamok nga damarmarites yo ka. Baka birukan yung man no sa dino dayto yun, basta haan nga dito ayan tayo. Kaya dinalpas ti blessing, siyempre inikat ko jay badok. Mangrugin ati kararag, di ko panangan. Kunak iji may sa manong mangantayo. Sla medyo madiji manong nga address ko. Ta siyempre laklakay nga rod, normal nga rod talaklakay ubing ikit ko maano ko ulitag wano ko alangan mga balo mangantayo kunak nga rod no anja maamo no balo wanohaan. Mangantayo. Kasla na ipalapayag kanya siya sino mo dayta kunana. Nga iso ti padi ay kastaya. Hindi ko agiinnam mo ti nagayayon nagtipon nga duwa ke hangko nga ibagan ajinagan kaslakastoy ko mati panagiyentor Diyos da. Jocelyn kasi ko man yan niyo ko man doon niya ko mga kagawag Jocelyn mestra ak ijay bagyo kasi ko siyak ni ko pulisak ijay ko kala kasi ko adangay nakapasurot nga title na dijay pa nagaamuda. Ay ni ko nagapuak ijay sampulang gate. Lakas di ko. Ti kong kunak hang ko mapabasol no inya tinagapgapuan da nga kultura kada pamilya ngem kasla medyo mairita di jala payag ko nga mangibaga nga adda title na di jay panagiintroduce ti bagbagi. Kaya kung na jay nangawis kanyak imbagami nga padi ka apo. Apay pala masapol nga ibagayo. Kunak nga rodmat rupo padi ak. Pudek to pa'y taulong. Anya rupo padi ak. Kunak nga rodmat. Ke iso ti kunak apay pala nga masapol nga ibagayo. Bayan nyo latan maamuan dan tulatan. Kunak una apo tadida ka nga bareng-barengan. Slag kurikur jila payag ko daya bareng-barengan. Apay no makamit ka ti tao. Uray no nakakurong-kurong nga agbubote. Wano nakalaba nga aglaklako ti natin. Bareng-barengam. Nangruno no damdamom nga mamit daya tao. Adda apay adda rinam nga mang bareng-bareng. Amo dya sao nga bareng-bareng. Tagibasitan. Tikayat na nga sawan. Sumo lang nga di pa nag-introduce da adda. Adda meaning na ay gayam di minanong ko sanggun niyang bayan gayam ay na-hurt di igo na. Imbagtahan nga na atake gasampay mo taminanong mo to sanggun niyan bayan dapat kumaak mangantayo honorable agparinto mangka ko mga daytay koronaam la honorable kagayam mangantayo wow ti pagtugawan na ki ijoy mapanji kasi anja lang narwam ngamin awam mo ti han ko nga handa nga basol ano isi style da ngam siya nga taga ubog nga taga igid ti babay nga di makkel ti tapok kinpitak kada ti pagilumi ke bislak. Nakala nairot na nakala na mairita di jela payag ko kasla jak nga narwam kunak kasla madi basta hang nga narwam handa nga basol no iso ti ugali da ngem siya kasla madi apa yang ngamin nga da title na simpre ada yang nga maidaydayaw kamot nga wow mestra wow pulis wow baknang ti pagagurgura nga denggen nga daytay sino dagi jay kadwayo ay dagitay ko dayta adda mabalinda dagita kada kam nga awan mabalinnan.
Adda kaya dada kita. Uwang nga rod, ngamda kami. Da kami nga awanan, di ba? Kasla basta siyak naruam. Ibagbaga na kami dito ibanghelyo. Anyati ko nana ni. Ulitan tayo ni Apo Isos. Anyati ko nana. Ti mangitantan ok ti bagina, maipababanto. Nya? Ti mangitantan ok ti bagina mutlaeng, maipababanto. Ti mangipababa ti bagina, maitanok to. Apa yang nga nausar ni Apo Isos dito nga pangarig. Sinarita ni Jesus dito pangarig kadagiti mangitang tangsit. Ti kinaimbagdakin manguy-uyaw iti sabali. Iho nga inusar na dito nga pangarig. Anya di dadwa pariseyo kinagsingsingir ti buis napanda naglualo. Di pariseyo nagtader di adayo. Anya ti kunana agyaman nak Apo agtatay tingak. 20 ti tayting ko ngam indi baga niya po padi nga 50 nagaapa kami. Taga Sibilya dagituyaw. Nabe nga ingato yaw. Dagiti taga Sibilya ni ingatom ta tayting. Nabe nga nagadaduga nga. Nagpintas na simbahan nyo. Awang garod pagbayad kuryente. Agtaytay tingak kunana diti aparisiyo. Agayunar. Gasa mo tagpasting pa iti mamindwa makadomingo kunana. Anya dagito ibagbaga na agyaman naktahanak nga kasla ka dagito nga man nakikamalala gululbod kunana nangato DJ kararag na DJ mo't agsingsingir ti buis di na pay maiangad di mata na sa dilangit nagdumog Apo kaasyan nak ama nagbasol. Anya ti kunan ni Apo Isos napalintag di agsingsingir DJ pariseyo haan. Dadtoy nga rod na kunat ni Sirak, nagpintas dati umuna maibasa. Naglawag mo't pa nakaibasa na, diyak mo no, nakapsot la pa nagdengag yaw. No agkararag ti nadangran, dumngag ti Apo. No agkararag ti ulila, dumngag ti Apo. Dagiti balo a babae, dakay nga babalo, denggan ni Apo Diyos takararag yaw, diyak mo no, niya tilwalo yaw. Lalaki haamat, dagay lababae mo laeng. Kunana ti kararag tinapakumbaba. Kunana ti kararag tinapakumbaba a tao labsan na ti ulep. Wow. Nugayam na pakumbaba di puso nga agkararag labsan na ti ulep kunana ni. Labsan na ti ulep agtultuloy nga agpangato aging gadya kang atwan. Gano natangsit ka. Diyak amo pagad la tok-tok ti simbahan na kararag mo baka di pa'y gumudwa. Narigat nga agpangato ti kararag gayam tinatangsit. No napakumbaga gayam di kararag ka lumabos ti ulep mapanjilangit. Wow, nagmayat nga denggan. Nagmayat nga ron ti panagikukan ni panagibagbaga ni Sirak iti sursurat na. No napakumbaba ti agkararag mapanjilangit. Kati salud-suden tayo. Andiyak amo adda natangsit kada kayo dito eh. Idi rabi anticipated kunak kada gadya nagibasa ka. Agbirbiro kak tinatangsit. Awam mo, sino natangsit kada kayo? Kita nyo kayatin adda nga da kay ti katatangsitan iji barangay yo ka tatay bagak ngahahan nga denggen ni Apo Diyos ti kararag yo madiyo kayatin. Da kay nga tanga nagibasa kunak di rabi ko. Tinangsitan dak nga rudan. Kuna kinarit dak nga rudan. Wana na dakad to yan. Adda nga ta kinatangsit ngam lawagan tayo aji motivasyon mo ngamin nga umay. Dahiti umay mo pa nagkurnokin ni Apo Diyos nga agparinto mga agyaman ti grasya na, dumawat ti bendisyon na, dumawat ti panangisalakan na kada tayo ka, kinapakumbaba aday ta. Diyak amo na, may kada kayo nga kaslakin ni Apong ko. Day di Apong ko, mga pakataktakan ti kararuana, no mapan makimisa, aguyak-uyak, unana ka. Yung kay hospital ni Apong mo, aguyak haan, ipadpadlaw na lang nga baro di blouse na, iso nga, agin uyak, kung nga nabin natin nagayam di blouse, pasikat. Diyak amo na, dakas di kada kayo. Nadatay ditoy, sinanama tayo, ang nga di puso ka nadalos na pakumbaba nga umararaw. No umay ka ladtoy nga, anya nga tati purpose mo, umay ka makimisa tagpasikat. Diyak amo na, da kayo. Umay mo ipakita nga baro tabag mo, Apo, lakos.
Kipling, anya dagiti barbaranti bagyo nga na Kipling. Po igadun to wala nagyan. Ore kanya kung kunayo. Awam nga taakan niya tayo ti umay dito nga umay agparparamag. Kaya na nga sa uwan nga nababaji kararag tayo. Ngam ti maysa nga nagkamalyan pa dito maestro tilintag. Agkararag nga agpaiso, ti hanga nakaawatan nga maysa di kararag na nagikumpira iti sa bali. Agyaman nakta haanak akas kadagitoy kunana. Kanukit kita di pusum oray ko nam nga hangkang agtagtagari. Haang kamot nga agoy uyaw nga brutal. Haang kamot nga mangirurumang kinikabsat mo. Ngam di kararag mo kamariri nam nga ikumkumpiram nga nasaysaya at kangam dagiti dadduma ay baka agkam kamali tayo ti kararag mo. Baka mistake mo dati kararag tayo ano, pampanunutom agkararag ka ka. DJ na kabaryak DJ ang kitaan nyo, kakaasi biyag na ko namlano ko. Baka amat at dakas dyan na, kitaan nyo dito ibanghelyo niya, isang orod nga aganad tayo. Kinagsayaat no nadalos di puso mga agkararag, rimbawan na ti ulap, ay ki aeroplano lang makadungpar di kararag mo ta, ay nga to ti ulap mo dagiti aeroplano, di jayon langit. Ulit-ulitan tayo nga rod nga ibagbaga nga ijay langit awan ti lugar dagiti natangsit. Ijay langit hanga maawat dagiti natangsit. Addaman dagiti tattao kanayong ko nga ulitan man dato nga istoryaan nga ibagbaga kada kayo. Addaman dagiti pamilya nga ala oray di adal da, oray handa di adal, addamos sa nikwada, nasaya at ti panagkitak ti biyagda. Ngam nakapakpakumbabada di man ti kasla akla humanga nga dayte uray ka lang nga mapakurno ko mga agkararag nga bendisyon nam dato ita nagpapakumbabada. Stable ko mati pa nagbiagdan di adal kada kwada giti pamilyada nagsaya at ti kwada ngam makitam di puso da ka nagpakumbaba. Addamam mo dagiti dadduma nga Diyos ko. Naka-abroad labasit mo DJ ko uri no kuala engmat ka lalalala nangangato da ngam eroplanon. Padasem ti agpangato si bulenda ka nga ipababa. Padasem ti agpakumbaba ingato da ka tata pa nagbibilag ti erek. No natangsit ka, uri at manok nga mangkaray ka, jehi, erik mo, banyod da, iabog da kita manok, aing ka ijay, kunada ka, di natangsit ka ngam no, amuda nga nasayat ka nga tao, bugawin da, isakit da ka, kas jeti pan nakairuruman tinatangsit. Isugarod nga dito ipailaang kakabsat, ri-ri naan tayo ano si asino, di puso, nadalos ka di, ala agkara ito black tayo awam mati perfect kanya tayo bagi tayo lako mati umar araraw nga agparinto mga dumawat ti bendisyon ken grasya na no anya ginalpasam anya ginaaramid mo agyamang ka kini Apo Dios amo yuti kabutan ko edi seminarista ak ado ti mayat nga tumulong ngam unay nga nagdawdawat iti tulong baybay ang agkaramot da di balay nga adda pagbasak apaya nakabuteng dagitay dadduma at tumulong. Adda akdirwangan di seminaryo. Yung may nagdamag, jak ibagan ajinagan na chismoso kayo, berukin yung tumangatan. Ayan na ni Rufa Abaya, kunan ako man niya, kas pangarigan ni Jay kwa. Ay awanin ma'am, sir, nagbakasyon pa ilaan. Pinagbasbasak da dya seminarista. Alangan nga ibagadan to kanyak da dya, na awang pagbayad ko niya. Kabukbuteng. Dapay da dya, may isa ko maka, idina-ordenan ka nga padi ka, nang ted mo ti $20 ken, kape ken asukar. Ay, lino, agi padamag ka, ay pinagbasbasak, dahi nga padi. Ala, nam na minsan nga nangitid ka. Ito kaya di, kabukbuteng ko, Diyos ko, nagariyak. Ngam adda dagiti nasaya at nga tao. Di da pay ibaga ginaganda, di da pay ipakaam mo no si asino da, tumulong dalatan, agpadi man wano saan, agkararag dat, agyam, dagiti ti kasla makapatukay. Kasi no, dinanggag ni Apo Diyos ti kararag na kakabsat. Iso nga datayo, ala, awam mo ti perfect, awam mo, ang ti katatangsitan kanya tayo ditoy, no addaman, palakpakan tayon man. Ibagkat tayong ipanlangatok tinakangato ta dyan mo no pagbagsakan na. No maawiti yo sigurado na luumag nga ta datoy.
Kaya nakitkitaan tayo kakabsat, wen awan ti lugar tinatangsit ijay langit. Isugarod nga natipon-tipon tayo nga agkararag nga agyaman, damor nga grasya, damor nga agyaman, damor nga pan nakaitoblak, damor nga agpakumbaba. No mariirinam ka ado ti parabor ni Apo Diyos king ka, damor ka nga agpakumbaba di pusom nga tumulong, ang nga tumangsit, haan nga ngumato, haan nga agikumpira ti biyag, nga mas lamang ka na nga to kang isuna, ay awanin sino pa iti maisalsalakan no kastan. Nagmayat dito yun, ulitin tayo ti kunan ni Sirak, ti kararag, tinapakumbaba a tao, labsan na dagiti ulap. Agtultuloy nga agpangato adumanon iti kangatuan. No napakumbaba ta pusom, alaka amumon no sino kan. No natangsit ta pusom, amumon no sino ti kadwam.